wun moti un biya char ne kita biya char tek weri chen te pege wil be pege biya char ma dum kum tenen ro bon katimuna ene wara nyugi apko maroma pa ko pa bil de wol di bil ne du di chen du ne te abula nyuga pa anyuga pa bu no ku ni man biya char ma dum woni wa mu yema dum chok tum do ko cha ko cha ngo ten gudi kibir ko war mu yema kan ke ter Kenya ke cher ke do juiz kibir ga cha ko ba te kan eno no tele wa pegero mu ketu chuma me bi mu yema ya chuli ti ora mu nyamu cha ni pegero mo di pe me lo gati ni dine ni be pidano wa mu yeme ku malumi Uganda romo gwoko le Uganda wen romo chako chuma me bi mu yeme ku malkai ma tira dida tano pe wa ye man gute por coffee kero mi gwen tare ko kama ken le full copy do ni no full copy bu kero la ni tingu wa mi dana mo kero yo tam iwa wa hamba de tam bugizu biro ba o do kulu pero nyanya kike beach ne dwepi no tigi miliona pa no we o ti chara ti mukene wa yeri wen ni maka wa lol ne kipo bar ko le mu chwe ba ko ya chuli pe be wa kipo yape o mir ki fuon ni ode gwinfun padana makwiri pajo makwiri ume gwinfun pajo maungu din ume gwinfun pa ro ono ye do ye tingu fo wa now kita ti ato na kere ye niero me twingu ratwingu Geo uti mugema be kape a kirachui ebiri pege orgasia mara mia kimia no kuoni po lake orgasia mo biri ka kuerne duru wa me dak twinwa o mi wa doctor ro baha tare Yesu Kristo mukene bon wodwa e ko wa a di on le doctor chol pin bon wodwa wa doctor aywa bon wodwa wa doctor gemu wa doctor ta wa chol biru ta bon wodwa Kiam Yesu Kristo ta wacha biru ma bon wodwa kiam Yesu Kristo na ma wacha wodwa kiam Yesu Kristo wodwa ba wone tio mi kwone wacha biru wi Yesu Kristo wi wodwa ba and one was dead when you drum. The fear dead when you drum in Yurugi. You're dead when you drum the Yurugi. The Christ dead when you drum Ecclesia.